Lagip. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay idrama ita, ket naggapo kani pagayam Alvin, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Dan. Nakapaituludak iti surat ko Manong Dan, gaputa kayat kumat nga i-share ti kapadasak, ket namnamaek a makaipaay adal kadagiti avid listener dito YouTube channel yo, Dan Marts. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti surat nga impatulod ni pagayam Alvin, dito'y drama tayo. Lagip. Anya ka matan, Gemma. Kanayon latan akasta. Ha? Anya ka di ti pagpungpung tutam, Alvin? Damagang pa lang niya ti pagpungpung totak. Kanayon latan nga awan oras mo kanyak. Anya? Dayta ti makagapo na apay nga agong ungot ka. Unay kan, saan mat atay awan ti oras ko kan ka? Medyo busy aklang ka nagiti napalpalabas nga aldaw gapo iti trabaho. Anya? Ngam saan akait asawon dayta nga awan oras ko kan ka? Maawatan na ko ma. Among mat amasakit ti inak ita ije probinsya. Masapul amang gatang may amin dagiti agas na. Isung agov overtime mak ta isupay apang nayon iti sweldo. Ala, no kastamat la ka nayon. Nasaysaya at langan no agbrektan. Anya? Kaya't mo asawan? Saan mo amaawatan ti sitwasyon ko ita? Makaawatak. Ngam saan kumamat ka nayon? Agbrek talangan, Gemma. Pakadlawak man anak ko. Kasla manumeten abulan tinapalabas, manipod din na udi nga imayan ni Gemma dito'y balay. Ha? Mailiwak paikit din ken kuana. Ibagam mama, tao may sumarungkar. Awanan na lang. Nag-break kami. Anya? Diyak kaya ti ugali na. Isa siya ako na mismo tinagko na nga ag-break kami langan. Mabitlaan. Taapay. Anya kumatisaan mo akayat iti ugali na. Nasingpet mo ni Gemma. Nagagat. Awan makunakken kuana. Narespeto pa'y. Wan na nang. Nasingpet no nasingpet. Ngam ti Jack kayat kan kwa na. Awan oras na kanyak. Ha? In-break ko na. Husto lang ti naramid ko. Tapno may pamaysana ti oras na. Kan atensyon na iti trabaho na. Jack kayat ti babae akas kan kwa na. Saan ko amarik na nga adda kaayan-ayat ko. Gapo iti aramid na. Apay ngay may kapailang nito balay, Gemma. Alvin, pangasim ko matagsarita ta itinasayaan. Saan kumamat akasta? Anya? Kunaklakit din apungtot mo lang, dayjay. Kat maawan tumat lang. Ang talagamot ngayong paypaysom. Mabalin ka di, lipaten na kon. Anya? Addan sa bali akayan-ayat ko. Isa apang nga asim talipaten na kuman. Kasjay laang kalakakan ka nga isukat na. Anya ka di tinagkurangakan ka. Ha? Inaramid ko amin akabalak. Impay ko mati panagayat kan pamatag arumbang ko ma. Ngam apay. Awanan tinas ka na pagsaritan ta, Gemma. Kas itinakunak. Addan sa bali akayan-ayat ko. Isa pang nga asim, sardingan na kuman. Nagngag ko amin dagiti nagsaritaan yu kan ni Gemma, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di tinangag ko nga imbagam ken kuana. Asin o ti ibagbagam akaayan-ayat mo ita. Pudno na itananang. Addan sa bali akayan-ayat ko. Iso ni Angeline. Anya? Naimbag pa ni Angeline, tada oras na kanyak. Sana kas ka ni Gemma. Kanayon abisi iti anyala dita. Ay, unay kan anak ko. Kastalaang kalaka para ken katipan nangisukat mo ken ni Gemma. Nauma akon ken kwa na nanang. Apay, dayta nga Angeline anang isukatam ken kuana. Nabayagan nga mamaom. Saan matkat di? Napit kami pa yan agamam mo. Ngam masiguradok ang naragragsakak iti ayan-ayat mi ngam iti dayja at Gemma. Anya? Ay,
Jak amo no anya ti sawaken ka, Alvin. No ar-arigan, kaslain sukat mo ti balito. Nanang, saan kay kumangagsaw iti kasta? Saan nyo pa'y anam-amo ni Angeline? Masigurado ano maam-amo yo. Magustuhan nyo mo ti ugali na. Nasabat ko ni Jema iji kalsada. Agsangsangit may tading ko. Ha? Apay, talaga nga imbrik mo. Sayang ni Jema. Nagsingput pa'y may. Nasingpot ni Gemma, Manong. Ngam saan siguro nga iso tigasat ko? Anya, Nag-break kami. Kaya't nga ornosan mi pa'y ti amin. Ngam nagkadkadak. nagkudkud ka. Gaputadan ng isukatamken ko na. Kasta ka day. Saan mo takasta, Manong? Kita ma. Saan ka kumamit ang padalos-dalos iti desisyon mo? Nabayag nga gayan ayat kayon kan ni Jema. Tawanan tinapalabas. Awan mo timadi ang makita miking kwa na. Gaputan na singpay. Nagagay kun nanakam. Ngam apay akasta. Ay, No ti parikot mo ket ti oras na kin ka. Parnakaawat laang ti kurang kin ka. Maawatam kumamot basta. Saan kon nga ay ayatan ni Gemma? Day talagang, Manong. Ket alaan o day tati ko na. Awan maaramidan may. Sapay la ko mga rog. Tawan taw ti pagbabawiyam iti udi na. Kayat mo asawan, yam amunak matan itinaganak mo, Alvin? Kan ibagata ka din kadakwada nga agdadagsan akon? Wan Angeline, yam amukan kadakwada. Kan ibagata mo tipod no. Sigurado ang maragsakan ni Nanang no maamon na amaadaanan iti apo ko. Kaano ti aldaw nga awan aramidam? Inton bigat. Katwa na, umayak to nga ron iji dagos mo inton bigat. Sukurin ka. Sure, Alvin. Anya nga oras nga umay ka? Alas 8 iti bigat. Tapno nawaya ti oras mo ang makisarsarita iti inak. O sige, masapa ak nga agsagana inton bigat. Anya, masikugkan ko na ang balasang ko. Nana, ay kat nanang, kunam kanya ko na. Tayson tumatlaan titurong na balasang ko. Ay, nanang. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, Alben. Ti plano kita, oray pumanawan ni Angeline iji dagos na. Dito'y latan balay nga agnaed. Ha? Itaadwa bulan pa lang ti tiyan na, kan kabalan na pa'y mati agtrabaho pa lang. Ngam no santon, dito'y latan balay. Ay katwa na anak ko. Narigat mait no pagtrabahwam kat masikog nga round. Una nang, Kat, inton ano nga rod ngay apumanaw dagos na. iti kapitan na panawan na nang. Dito'y balay nga agnaed, tapno maaywanak ana imbag iti panagsikog na. Nasayaat, nasabat ka, Albain, kaanakan. Ha? Madamag kuman laeng? Apay, asino ti masikaw ga nalabsak iti paraangan ti balayaw iti na minsan nga aldaw. Iso ka di dahil dyan, ti asawa ni Manong mo Roger. Na kayo matanggal. Saan? Ni Angeline da dyan, tiyagbalin to nga asawak. Agkalay sa kamin to, kalpasan ti panagpas ngay na. Anya nga asawam ngay bagbagam. Kulaklakid din no ni Gemma ti ikalay saam. Nabayagan na nag-break kami, Uncle. Anya? Ay, saan nakman nga angawan na kasta kaanakan? Sa anak nga gang angaw, Uncle. Ibagbagak tipod no. Anya? Okay, taga-anungay nga ron na niya nga Angeline. Ijay Nueva Ecija ti probinsyada, Uncle. Ngam dito siyudad nga agtrab-trabaho. Isa dito'y kami imutan anagam-am mo. Kasta ka day? Ay, kunaklakit din no ni Gemma ti maasawam. Saan mo't gayam? Nagsayangan kaanakan. Sana sayang, Uncle. Tano ka sano kasingpot ni Gemma? Doble mo't iti kinasingpot ni Angeline. Anyamutin ti kayan ayat mo, Alvin. Ha? Masikog, ngam nagpigsang agsigarilyo. Kaslasan na pampanunutin na mapiktaran ti sigog na. Ha?
Itay aldaw, nagmayat ti payubyub na di tarwar. Kinasarita ni nanang, imbaga na ano mabalain, kit isardeng na kumah ti panagsigarilyo na. Ngamay na, sinungbatan na mo ti ni nanang iti sana nasayat. Anya? Saan pa'y unay anabayag ti panagyan na dito'y balay? Ngamnay, rumrumwar mo ti sana nasayat nga ugali na. Ay, bagbagam ti kayan ayat mo ah. Jak to pa'y sungbatan ni nanang iti pabugta. Isuntoki day. Kasta ka di, Manong. Ala, kasaritak niya Angeline inton madamdama. Nay, rabiin, ngamawampay ni Angeline, anak ko. Ngarod na anang. Madanagan akpaikit din. Diyak kami makontak ti cellphone na. Ay sos, napanandangay ngatan. Nay, isunsamat ti sumungsungad na nang. Ne, Rabi, nakariin kayong pailaan? Anya? Anya ka din day tangar aramidem, Angeline. Abay, anya ti parikot mo kanya, ha? Pangasim ko ma. Masikog ka. Sardengam kumamatan ti panagin inom mo iti arak. Liklikam kumapailaang nagtibarkanam. Panunutam kumamat ti salon at ti agbaling nga anak ta. Naggadtukit nga ibagbagamon. Ay, mabitla ang balasang ko. Saan mo kumabot at agidaksan ti ibagbaga ni Albain? Pagsaya atam, ken pagsaya atan yung nga aginadayta. May saka matabakbaketan. Nagado nga ibagbagam. Nakmanlangan maturong. Anya ka matan, Angeline. Masikog ka. Nga mairusok mo ti mapanitibar nga umininom iti arak akaduam lagi ti kabarkadam. Gapo lang iti bartek mo. Maaramid mo pa'y asungpatan ni nanang iti saan na nasayaat. Saan ka man asumanao si ka Alvin? Bigbigat nga masao ka asao? Say salbagkit de. Anya? Iti ka ano man? Saan dak amay suro? Amok ti araramidak kunak manan. No naumakan kanyak, ibagamlaang. Nalakaklaang akasarsarita. Saan kumamot akasta? Pagsaya atam mati ibagbagak kan ti agbalinto nga anak ta ti pampanunutag. Kasanon tulangan ti salunat na. No itapay lang nga masikog ka kat napigsakan nga agsigarilyo kan aginom iti arak. Anya kamatan? Kita amot basit ah. Marangrangak iti panagsasaom si ka Alvin. Pangaasim man ta pumanaw ka dito'y silid. Tama nga no anya pa iti maaramid ko kan ka. Anya nga ita, kasta una ya parikot ti impay naking ka, Alvin. Jakon amot ti aramidak manong. Aday ta, karmam day taan. Anya? No kasano kasakit itirik na ti impay mo kan ni Jima. Kastamay nagsubsubli itaking ka, nakarkaro pa'y. Manong. Imbrik mo ni Jima, gapulang iti kinakurang mo iti panakaawat. Awan time naking ka, kunamiday. Naimbag kumamot na one time naking ka. Kain adasaan na nasaya at pagbisbisyan na. Ngamsaan mo, gaputa trabaho mo, ti makagapo. No kasano ti kinasingpot ni Jema. Isumay ti kinatarantado na dahi tanang isukatam kingkwa na. Bimababaiyan na naglaing sigarilyo. Kain aginom iti arak. Ah? Ita, tasaan kayo pa nagkalaysa. Agpanunot ka kumana imbag, Alvin. Panunutam no iso ka iti babaya kayat mo ang makadwa iti tungpal biyag. Anya ti kahit asawan tinapasak iti cellphone mo. Ah? Anya dayta? Maadaan tan iti anak. Ngam apay ang makichat ka pa lang iti ex mo. Kat? Apay? Anya ko matiparikot mo, ha? Diyak kaya tagbalin nga ulbud, Alvin, ha? Aging gaita, ay ayatag pailaang ni Kevin tapno ang mom. Ala, sige! Tungpaan nak aginggat kayat mo. Total, isumat day ta ti paglayngam. Awanan kay tibain. Kalpasan ti amin, kastakit din ti bagam kanyak. Awan maramidam no iso pailaang ti ay ayatag. Tapno ang mom anya. Nagsaritaan mi, akalpasan ti panagpasngay ko. Ibatik kan ka ti anak ta. Tagsinublian kami kan ni Kevin. Anya? Iso ti kayat ko ama kadwa iti tungpalbiag. Saan asika? Ay, na yan ay tanga Angeline. Nanang,
Diyak ambaw, no anya klase ti panagpampanunot ti adaken ko ana. Mariribukan unay ita nanang. Nanguruna idi imbaga na nga ibati nanto kanyak ti agbalin nga anak mi. Nasaysaya atin dayta, ngam ti ipanaw na katiyadayunaken ka. Ad-ada saan ka makatal na iti kapapanunot no bilang laeng. Makapasen na ay nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Isumat ti kinayat mo dayta. Namukla kumakas di gayam ti ugali ni Angeline. Saan ko la kuman nga insukat ken kuana ni Gemma. Anya, itapay ang mapanunot mo dayta. Ay, adda ditaan anak ko. Iso asang waem. No kuna na nga iba atin nakin ka ti anak yo. Mala, sana bale. Napigsaak paymet nga agawir iti apokok no bilang laeng. Alvin? Oh, si kamot gayam dayta. Saan kamutan ang nairupaan? Ha? Gemma? Wan, siya karon. Isu ka ti daytan ti putot mo? Ha? Wan, iso na ito tiputot ko. Ni Tita Gemma, anak ko. Hello, tita. Hi, baby girl. Nag-cute mo tan ti putot mo? Ti ina na ngay. Apay, saan nyo akadwa? Kwa? Nabayagan nga awan damag mi ka ni Angeline. Isa manipod na niyanak ni Farah aging gaita. Saan na pa nakita ti inana? Anya? Ni nanang tinagbalin nga ina ti anak ko. Ay, kasta gayam tinapasamak, manipod na awan ti communication ta. Kung naklakit din ano nagbalin ang naragsak ti biyag mo, manipod imbreak na. Saan, Gemma? Aklo na, adak kalabidot ti panay break ko idikan ka. Kasta una niya pa nagbabawik. Hanggang awanan na aramidak. Anya ngay nga rod. Isu siguro ti gasat ta. Kat ala padakkelam day ta anak yo iti nasayaat. Nga uray sikan ti ama ken inana. Sapay lakuma, ta masarakam to tinapudno nga ayat. Aparakan ka. Manipod idin manungdan, saan akon anaki ayan ayat pay. Impamaysak lang ti oras ken atensyon ko iti anak ko. Alakastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Alvin. Pagayam Alvin, thank you so much for sending us the story of your life. Kasta talaga ti biyag, adda dagiti pasamak adumteng, asaan tayo anam namaen. Ngam isomat ti makaibati iti adal kada tayo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti surat ni Pagayam Alvin, dito'y drama tayo, Lagi. Inyornos kanin surat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Diyak amaw no anya man enter aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo day di asa daw. Iso nga insuka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, launay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas tangan aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangan ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanan ti anak talakay. Diretsom nga may, hintap no makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na ti aramidin na. Numauman ni Melissa, ay awan latambawk bakay. Adak nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak ko. Anya ti masapol mo.
Mangidagasak lang iti meriendayo nanang. Sobrang amin ti inlotok itay. Sa dino nga iti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagat mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat amabalin nga agsadot-sadot ta tao nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, taagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan yung iti merienda nanang. Inyag ni ading mo, Amelisa. Sika nga ay, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat apagtrabahuan nanang. Na, dahi tala ka na yun na ti ras-rason mo. Anya lakit din aya, Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yun kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak lang ti kwarta ken kuana nanang. Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumot ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay lang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang, ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengke akto nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta, tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Adda ti mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang ti allowance kaw. Adamit sa nga gasot nga intad ko kin ka ide. Nang-ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumot aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sagasot abalon ko para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabahok. Dawat ka dawat. Ay, unay kan, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda kumaitid mo iti anak mo. Palagipan ka manen responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo, takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag-abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya day jay? Mabalin ka, ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaangan na?
Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, tana i-budgetan. Di ka maasyan iti ka anakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana? Di nakman konsensyaan na kasta manang. Ngamin, manu atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo't ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti may baga ti kabsat mo ay bakay? Kwarta manan alakay. Anya? Adda kanu ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Jak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, katnasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat mo't laing, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimot la unay. Apay kasta manan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasi na de dya tao nanang. Anya lakit din aya. Manulaang mati korta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yung kanunungan ti kinaimot day dya Melissa nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang asyak ti pagpupudutan niyo. Madlaw mait. Paborito yung launay day dya Melissa. Dahita ati jak kayat ka Cheryl. Sika tinagbiddaw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday, Ay, yan niya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. may isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan, agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga po mapanak ijay. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatangyaw. Sa anak nga interesado nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay kan, tagrubot tayaw. Lola, kumayat. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok.
Anya turasan, amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't ngay may dama ng Cheryl, nanang? Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laeng. Para mutlaeng kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Naghiram tipos ni Manang mumili sa bakat. Anya ti impose na. May papanggan ka Kita akman? Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo laang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni manang. Agraman kakasta aba, nag-ipost na pailaan? Aging gaita, kit nasakit tinakam na kang ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laeng kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Na, nagpuskol mo tan ti rupa mga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anak kabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man manang. Mano atawan anagululi makak. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursurum ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, anagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kiday, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga rod. makiapakan ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang lang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama.
O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ijay pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinagan ko tilistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapunto'y ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Naibos sa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti si datayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawin mo tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggagita kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat, anak ko. Aggagaetap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, dayta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinnaawatan no maminsan. Kundi mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wen, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. Hay, nagsaritaan mi man ti maipapan iti ref. Ako na nga utangin ken kuana. Bombay day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken kuana iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken kuana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na. Tapno uray once in 2 weeks kumang ti panagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may sa kilo ang karne ti baboy, kumare. anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarap pat apitchay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat, madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghulugan aklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin
Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako, mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti bumbay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Wen man kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti dayta. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpet kano da a Bombay. Saan nga istrikto? Kasla ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. Bayit nga agpaiso dahi ta na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidain na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidain. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumare. Sana kasla. Talaga ka barbaro ko, mare. Nadlaw ko ata sigud mo't ngamin amay sa laang tiref mo. Ngam ita, duamot tan. Hulugan lang, dayta. Anya? Hulugan? Wan, mare. Inutang ko iti Bombay. No, hindi kat kwarta ti utaken ko, ana. Gamit mo't itan. O, na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpas tumadlaan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanuno. Tamabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Aniya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala kamot itiref ahulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mo't kwartak a pagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day di ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dala unay ti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko nam day ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro aref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan arif da. Adda may bagbagam. Ay, katwa na.
May bagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pang panunutak abay bayadak itong galawas. Nagtalna ka man. Anya awan baybayadam ngay bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo, kastagi din ti bagam. Ay, agulima ka, no di mo kahit awilding at tangiwa mo. Limalalakyan ka at chismoso. Saan pagka? Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ng tiref day Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu, hulugan mo. Nay, kat anya ngay ti parikot iti day taparya. Didakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da di bakla kunam lansan nga agutang. Uray da di Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Si kamay. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no at darif ahulhulugan tayo ti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramiden ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayong tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti rev? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan iti tattao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae ko naktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman ammo iti dayja a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. O na yan akaruba. Uray saan damot pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pay kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang amin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kidya. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, ato nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singir samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo ma. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. Ada chinilas mo jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka magtan? Di ka pa amuti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta,
Kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam sikangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding. Sumardang ka man, Duling. Ang mga no adamakangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamunda. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladakdakkal pa iti utang mo ngam isura. Duling! Agbayin ka mamut para niya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kas nakanayon mo, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Ha? Kaabay na na. Saan magaya man nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, kat isaw tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakal na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Ay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang na. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga rin ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapo! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako ang nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. At da ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Aguliyam kamat ko, maa. Aniya? At nandito yung pariyang aglamlaman. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sabsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At da ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lubit din nga aldaw sabsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati? Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige. No di mo kaya't apusaasan ka. Sige. Adayta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, agpaypayad kami iti husto. Kat husto kumamutan Husto mo tan nga? Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakis ti umutang? Ngam ti dakis na, saan mo binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matumpakan san? Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain.
apay, saan nakali atulungan? Bubuya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko kingga. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dala igatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbagag diya. Lakay. Isungay ta, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ida, pareya. Duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwen ti kas, no inutang mo't laang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan tirabias an ka mabartak nga agawid. Makaumadayitan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkuram iti dayta nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? No, makanide ugali. Kanide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruangan na, rumaram. Saan na pa? Kasta, tibagam kanya? Naganuan, ako na marutan na umakan, dayan niya bilang agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmatin ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo ti pumanaw ka. Nilagi di mo tira. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong no kasta timbaga nakin ka. Wala na. Tunggal mabartak. Isu ka na yung ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, ti subsub na. Tawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan unay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat ti agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti paka-stressam. Anya laki de. Sabihin Marieta, yung rinwa ka pailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganop iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anyangay nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na sa isaya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alang arod, inkan. Sigurado nga balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang ni Landoy ti arak iti aldaw.
Ay sus, pare Bidong. Adaptan timanso ko nito. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarang. Agawit kan. May katap no pasardangan ng uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ngay babayin kadagiti kasangsang umin inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw di tangar aramilam. Aslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kide. Lagi din pare. Sana balik dahil nakainom tayo matin. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anyo lagi din. Maperita at wakad paglaymat mo. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Pagkili. Kas iti kanayan mo nga iba ka. Sana balita saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu ana say saya at laangan no pumanawak. Mangsapul ka langan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapating gati kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Ngamkaslawan mo ti mauray ko. Isu a pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, hanawan na ka ni Marieta. Kapag itinalaga sa kinabartot mo si Camilo. Wala naman. Ay, si panagkulayo ya. Masaya man nagtitang na paano ni Marieta. Saan ko natulay? Anya? Noon ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandanamaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mio, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manain. Ay, naya. Hindi taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, naisam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit din. Anya batin. Katwan mat, naisam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Isu mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay, nana. Amang gabi. Nakita ti ka barbaro kadente na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ng ni Marieta. Isungarot ti kakatawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Isuma ti kinalukmag ti babaya ka din ti nana ita. anya! Wala na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah! Naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, oo na yan napidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi iti. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak nana. Iti intero abiyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi si kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin kung malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikaldeng. Diyan laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pa. Naimbag lagi din baga. Nalipatang magtan.
Ng mga no saan nakapalubusan ni baga mo, pare. Ay, ayo lang, pare. Ay, wa kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunalan niya. Ay, wala pare. Barang saan na mga aramiden king katikas itar aramiden idi ni Marieta. Ama pa nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunakto mo, pare. Ay, nasayano ka sa pare. Maibagay nga raw, iti kinalokmag na, iti kinasingpa na. Kanya lagi na yun. Sa di naman ti papanamon, si Campido. Ay ko Pagpakadak mo. Mabalak mo. Ti jamming ka lagi ko kumpare. Anya? Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? Siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka pa rin. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kayat ti artak alalaki. Wan pereng. Matungpal my loves. Anya laki ti mo. Ay, nabartekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka, akadindin nam, ha? Sige ka di man. Pare, bang ka ngay bagbagamat. Kawamad bahay. At dapungan mo, nadapi kama mo. Mas dawa mangking ka, ano, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kit ito mo ti kinalokmag ni Pereng, akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sa anak mo nga guyo pare. Ibagbagag lang tipod, no? Kan panag ko na, nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mo, pare. Oo. Auray ka sa no, tikinauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang dita, pare. Ngamhay. Ibagbag lang tipod no, pare. Pudno nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto mo. Yeah. Si Kati ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak nga ron. Mabalin ka di tag saludson. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga ron. Apay nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adapay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ha? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan na barbartik tayo dyan lalaki. Wan nga ron. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga ron, takadwaan nakman. Nene. Ada sumungad na naglok mga babae. Gani, kadwa na mo ni baka. Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di ba yung alalaki? Ay sos. Pereng. Oh, apay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, nasaan mo ang maluko yung agawid? Bagkati mon Pereng. Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pido. Sige ka di mo na. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Ha? Bagkatin ka man lang nakastoy. Bilag ka ang matang bagad. Agawid ta. Awid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din.
Piring, pang-asim ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumal. anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamay. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pireng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas jaya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin ini nakutaw, iso asaan na ama aramid, itikas iti maararamid ni Piring ita. Anya? Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkatken ka. Isu siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talaga asan mo na kaya tuminom, baray? Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutang kan kini Pireng. Nagbutang kan iti kinalukmag na. Anya? Agasam mga mindaya kinalukmag na, pare. Sang kabagkat na kamit tayo. Di, tangarod ti pagbutbut ngak pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mapana uminom. Asa anak nga gawid iti husto nga oras. Umay nak kano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka mo. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Unarod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kidin di may saltag ka din na oras. Ay sus, anyalakit din. Awan mo, pare. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan. Nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Anyalaki din nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan mait? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Anyalakit din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunam kikde, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adama gayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mo, Pidong. Day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam. Isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan ba kita? Alawain. Saan? Saan na talaga? Iti kaanuan. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw akong. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.